Assalamualaikum dostlar. Sizlerle Nuri Gezet. Bugün biz қалай телефонның зарядкасын тез толтыратын кодды көрсететін боламыз. Ал өз баста кеттік. Ал бірінші сіздер мынаны қосасыздар. Мынаны міне содан кейін мынаны басасыздар. Onun üstüne basınızdır. 38 minut 11 ret qo'shiladi. 38 minut kutamiz hozir. Do'stlar, meniki bag'ana bitib azayib ketdi. So'nggi men tushunmay qolganim, so'ng qaytadan 75 bo'ldi. Qo'shib qo'ysak. Ne oldu? Bu şey. Bir pol koy. Dostlar, Сіздермен болған Нурик Gezet. Пока-пока. Чао. Осы видеоны лайк басып, комментарий жазып, арналар кіріп жаңа видеоларын көріп алмаңыздар. Сіздермен болған Нурик Gezet. Пока-пока. Чао.